nuko twabakira tyo omukasheshekeri zoba aha ka China Media muhakuzi program kandi ubwira twine bwingi munonga twine abagenyi nyenda kutandikana na senior DM Swaga mukama wa Nkore Media na Ankore Media ntwanga kubitanisa konka ariye nakutugambira konka nomwe nyonkanye ni musima we antira YouTube kandi we atira abantu bingi konka tingwenda kubagambira amwe bakwenda kukivimbira mba kukemarira konka twakushemerwa DM Swaga nyine nakiraho narebo ka China Valentine kandi we bari no gukora umwanya we bari gukora media nunji amina ukakora ikintu cyo murembe gwensi yona we bari kusima twine abe yanzurije bamanye nebyo gukora hati nyowe ndi amazina ge nyine ni Ronald Mutire bataringaye nanye ndiho narebo ko mbantu banje yes kandi nocimanya ndi music promoter kandi ndi internet specialist ninkora munonga ibintu bya beshongozi promoting music promoting ubumwe ku branding business amikuta Google n'ibintu binje binkora omu side kandi kindi nkora nebivuro ngendi event promoter kandi discovering na talent insya zokora munonga yeni ndonda talent namwe turi gukora audition tukiha abandi bo kwimusa yebare munonga rubazoru twine mu munywani witu Mashweko kandi Mashweko nawe nakora nakora wa DM Swaga anuboba mu butwagambira bakuretana nabandi bingi nogama Mashweko azonde gite omazina gono tunyonya n'Amashweko ndiyo narebe ngo rero kwija kora site teruru komoni ramsi abo kutureba ka China Media bafutureba ka China Media kandi program muhakuze nabaramsa kandi amazina nemse Mashweko nkaburejo nimba kuna munonga bafanu beta bakuturowenga kandi bakugezaho kukura terebe turi gukora ni mabunda bakujya daga yatate cyakora cyanshemeza wait for tomorrow ekiro kwijanikije kushemeza thank you so much mbwenu DM Swaga ntwenda tutandikireho nyumwazi yo turebere endure tuireho aroho comedy muri Kampala comedy festival mwe nabantu bakasaba ngo kandi bari batatire mu ba comedian nabankore finally Abitex akarro yakahurra ija kunuya yagamba nitwe yaheza yakore byakozere byona mwe nyendo tandikiraho tugambere ebibireho what is your take mwene bireho narebo kiriya tinka kiribaga nkanywa Abitex ngabwa ntamukunda mukorereye nyungabwa ntamukunda abo kuba kayijire yakoraho event tingma wano ijukaje show ibakoziraho turugiro mu karantine mu covid abana akana abahakase busente buce kandi nabwe omungero yo burumi yo kugumisa mbera mwene bintu ya Abitex kunabahurireho ngunanda kwije nabwe nikombe ninsubira abo kuba murebire ukwabira arrogant no manyo muntu kweta abantu batano bakaza audition ukwihamo umwe ukwihamo no watajya audition irabando kabagambira busha ngo ntabareba Kampala hati Kampala no watuye natwarayo itwe Kampala umwe ntuntuzayo mu byitu tuzayo mu binte gitu so kana nekindi kwatanka sini ya comedian ukaza kujoti ka China we nisiniya hari kibe kitakweta iwakara kuterera simu yawe harobe nozaho nobwe karacyikurekire ukasharamo kajoti nyuwe narondogu na nogu akwa ni wori kumanya ba comedian bawe kunga kwemerera mbara hariya aina abantu bajyamagwa bariyo ni banywa den bakaja ngo comedian tia ba comedian ngumanyuri yaze na yanshemeza ebere toto no sense kandi nyonka promoter mu Western Uganda ninjira ngo aba promoter ba Kampala bakabahamana minji gabarenjira namwe nco nabe nkundira baramu n'umushijo uri kucenga ho narebo minister baramu kandi navaruinga buryo umwe namanya talent cye gukora konka we Abitex ayigambira mazima yaje ati nyoti ndi comedian ati ndi mweshongozi ati mwenu we n'umushubuzi wanyetegereza akwa wizo rukuronda talent abantu bamaninka MC Mashweka ka performingo ogojya MC Biringanya ka performing naco neca ka performing bona bakusinga ya ka China bakwijira mu bigere diri ukemerera bono kabareba ngo ukabareba ukabatwara nkabusha nango tabahe na transport noreba acuzingira mu kababiri umwe yabarwe ya transport ndizo amwire nka deposit umwe no mwishyadizira ati yo mwikiyanshemeza ati ninza kumuhaye cyo ndakoreke wanyetegereza hati wagurukayo okagambe cyo noreba ngo n'umushubuzi ti promoter kandi kindi iyo bare DM Swaga ati no manye kintu nyowe nkanye oke baje ninza gukora kunkati chikumara abantu bo bita bo muri inkore kushangano bimatwa kandi cya kabiri
ati nyonanye nk'emirundi inasiya ninza Kampala kandi hati ejo opportunity roho tiyakubirira yo kugira ngo mbe ninye nagirwanira ikabiririye yabana nkaba amashweko abatatire yo munonga ninga babiringanya konka n'ikindi abandi abarigiro mu region yona turebera abe bar Kampala barabanze kubakora audition icyo nicyo kubanza so tine songe bene leta bakuno bakora audition icya kabiri audition baziteka norenkaho kwacecekere no basa no kuzitekaho wanunda mu abantu batakasinzira bikore kare audition ababe bastamina wapano babe bajyama wisiki bajyama dene kindi audition zinoreba no bakuba oyuko babe haruwe bya iyo research tone ukareba at least abatebekanisa bakafayo batamuka bakacece kugira ngo batemo umuntu ari kururwo rurimi wakireba so ekindi necho kwata warigira umuntu yarga stage kariwo katugengwa arata ine talent kunkato kumukurasaho MC Kapare ayizira kazumira cyumwe industry akatuzuma kwene manya MC Kapare ati nka MC Kapare no manye nyunka shuma history MC Kapare akari Mariachi tebakurebana na nijo kagire ya press conference yawe nagamba ine nenyungu nemindi niki eje yo kuresa za yo kuresa nenyungu aha Alex Muhanji ukano reba usagara kugambira Alex Muhanji content ye yamukwasire yo nakoreki ngwajiha cyane Alex Muhanji no ngumba kusinga yo gukora gutegeka komeda wanyitegereza so washanga nk'umuntu ubona bakuzire nabo ni kwajire nagwana nabo hati none mu expecting amuki abo kuboka murebaho musaga ari kujuma bamuyambere yahera ngabo bona abantu abari America ari kubajuma nge n'abantu abari America bona ni babi hato umuntu nkogo wa mureta Kachina yemerire hariya hari no muzindaro na naba ba comedian bita abandi nabo bajyaho yayemerera yajangu abanyankore ryo kushesa mu birugeho no maye utasheshizeho umuntu nomwe akira kuza no kuciringanya umuntu ngo bunda kasheka abakugira ngo tubakasisi ya muntu nomwe abanza reba yitushyire nabandi abantu ayibakire manyabira pakingira heru abapakingiro ka forest nayo netari yeye ko kakeberiyeye mazimagara hanga niyo kankugambire many years back abantu bamwemba kimanya tukaza umutalent search yawe ba next what ya ekerimuka NTV bajite kom Vision Empire bajaja karumbebe kuru nyona jakazire kutwagireho akajya ngweni twe takutwendaho turigira talent tuturukora ki konka with time tukiza tuturawire mani kandi akatugerega kubi twena tukagumiza maru rate yitu so umuntu nabasa kuba atarike cyo kwenda hati waditiyo kumusarraho konkomanya ngo miso nakiba konka koko yongera kumwimata no banogara industry enyuma kari mashweko no mwemba bari ba participants abayibine kuza Kampala bakamujya ngo tiyarabamu bakagamba ibintu byinji niwe cyo kubanza no kuhamya kumanyisa ngo ibintu byone byo kurena nabine bizimbomo nibinjya baraje ngo utaracyombe kikaho turamusyo otugambire nembereje kutwarizeta ekikozire kube cyo kwenda kirgo mu industry nikiha ekikozire je nikiha thank you bari munonga ka China kandi nabari kutureba nyowankanye tikinshemize yes tikinshemize kandi cyo kubanza Abitex cyakozire okwijo kugira ngo Ariana aje muri ankore kurundamo just torwe rubiro ryo ruhuzo rubiro ryo ruhuzo no kugira ngo ayereke either nabasa ko yirenka diri yabe ndafitero mu government yari kwenda ngo agera bizaho ajya tinkazo muri nkore twakoresho tukurona abana mbwenu miliyoni 10 za account wajyetegereza abo kuba wimuka kagira ati aba performingire tumwara bamu ni nyenda ho ka China ni nyenda ho abe ni nyenda ho Mr. Umi tabiraruho abataro kandi kashabe na muronda ata audition ezbire zirimbara abe na ronda ata Mr. Umi tyo mbanta bambara kandi tabandize no kumugamba kandi to tujya ngo umite tukumukunda konka ntwenda bamurabye mu of course mbaka sese mu region manya kuri no zo mu region ndizo yes konka tuwimuka je to mu bankore kuno okijambara henyene Mr. Umi te hari ataro utkonka Mr. Umi to mureti which means nobody nkuri ya mission ndisho eki akitegeraho nkakatimba kugira ngo barebe cyenguhi nababaro ya leta bameda bakwasa kwasireho yakora accountability ninjana nebi ate turiye ntukora wimbe mukora yes we narebo kumugamba ona twamugamba uko ibintu bikora ki ubone cyaro kwenda mukorera kandi turi ni cyaro kwenda konka Abitex ine kumanyeki aine kumanya ngo aine kuvaruwinga umuntu war kweta content creator ninga comedian omuntu atankanye mwabazo
ijo bakateresumu mamwabazo so nyumwabazo hine twenda kuza side zibando uko musho kuba nteresumu twajata tukatareke tuze hasoho because batuteriri umuntu waza kututera twija hatuhagarika watugambira ibintu nkebyo tumara bamo tumagira ati oyizuke ngo bayembaterana bakora kintu baburabura kunkankanye nyu mutuma gumana kugira ngo nyukangara kentere nanye mbe nimbatera ndukwenda ngusente kuzakubaza roho zitakora ki zitatufera kecho wagamba nkacha amashweko niyo nteri yes nyombe yayangire kimwe kacayina kankugambere iki omu bantu bona ko abantu bashare mpaka nyewe nyizire ni following ebintu ibyo babantu bashare mpaka ziri zambara ngo kuba bari bakimangu yes kacayina kari abari senior comedian no muri mbara ningasho mu western abiri naza kustamari atebu bastamisa ho wa Kampala bastamisa ho wa Roa bastamisa ho wa Kasese bakwata abana bateko mu audition hariya bona baza ho ba performing stage bagitekaho kacayina jatati aha uguna to amereza point yezo mu kugambati to ama point yezi kandi batapasmark batekereza konka to kwimuka kwa turi wa Kampala bo benyine bari ba comedian na ba Kampala kandi nibo bamwe abo turonsa kuvuganya na ba stage yemwe zakwa ko mugati wagetegereza kacayina kana twemeseza hata umuntu abeshongozi bayuni barira nguro yiji ngo hataka kwata western tubacitaha yes tubacikora musente wayitegereza aba Kampala nkana garuka za Kampala nayaziha yakora ngo tubacije kuno kora givuru mwe nabo bariyoni barira hati no jangu ba comedian bakuriya bakiciriza ngo nito ba comedian nakiriza ngo imwe muje murabeho muzari ya stage muri mu kuza kwakitiraho Kampala ho tom comedy store wadikumanya wabo so nabwo echo ariho ibintu byingi ebitari birungi hati nyonye nda kushasha na ba content creators batayibanje ariho Masweko ariho MC Biringanya ariho necha nacho nabanda ba performingire konka bakatugambira ibigambo bibi nyono bunenta performing no bunembe ntari mu auditions kurondwa konka nikinkwataho abo kuba industry teka kurera umwomo kandi ariho nebinta kukora for instance hati program is sponsored by MTN wachireba na unchimanyisa nguhiza akarango kendi izo company yama something kora tingujiranga konkanye mbasa kujetera umumba content creators banje mwisatu waratunguka hata yo company ne kumwicereza mweta bari yabo kurugaheru mbari kwiza bari gukora bari kufutera so icyo kintu tukozere kuno nyamwe na Abitex na ninkusaba tingumanya kujya tugambira yigura umunongo bwene kucenga konka bosheme kwata sente ukongera abantu aba babiri ezamasweko aho kongera ona neza Biringanya nawana wasoka teka za necha nacho abo kuba nanko uri yatumbeta bamugambireho nawe ari kujya ngo abo ibyakorana no ku marketinga bamugareyo tine cyo kufera tine cha following eri kutureba ta following nkito abamwe twagira active content nezana ta following abahagize ngo batero bururu tine cha following mwe Abitex soba abirajyo mu kusamira timanyire ne cyabira konka ko nareba event ya comedy kawajije kugitana ku mu western nyono wache mangu tinkunda bintu byo kwesi bangahi abantu kera abere event ya comedy ito ntuza kora ite ya kore bimbe ni intereze ibintu byo bibembiza byo bigize bire kutandakaje kasta cha yes itwe ntuza kora nito event yitu ya western iki ya western Uganda rero bakutusupportinga nito bishe bakore ki but supporting kandi na Kampala nsaguma tugitware yo tuza kubesinga aha tuze Kampala tubatere abantu bitabagize bitu bishe bakore ki hapo yatatwire Masweko ninga tatwire Biringanya ninga tatwire nacho necha ndimayisa ngo itabahagize babo tibarazi yo kumureba so itabahagize bitu nibazagumayo barinzira izoba nitore tuzayo tukakora we bari turiyo tuza umupira gwa Rwampara mbwenu ansonga itwa tugambaho Masweko sibura abantu tubase kuba tugenda Rwampara eriye neza kuzana nambara district ortara yuri oyizuke ngo hati nyowe ni nturambara konka kandi mukama wanje no wankai no wa Rwampara kandi hati nikugenda ko wa Rwampara mbwenu okay nimba sibura mwe nabantu batureba mwe bari munonga konka ningira ati nabandi aba basize kwija mutaka woman yes because nyunga show it's one show yes bacitegereza so ejo show tuyarenda kukora byo
kandi show twazi ko show tukozere nyingi natwe turi on tuzo mu show for today so icyo kine kukirwasa ku maramani wakitegereza kureka ikintu kigamba ho kugira ngo tutereze umuntu akimanye tutereze bareke kutwata baba kuri ya Kampala bakatuteka hansi umunongo kashute mbenci gambire variyo menzente nanabarara bembakaza kuriya batahika kuriya bakabanda mining noreba ba MC na ba comedian na besongo zabine ba manager nwakuzokwa katoba bakamutekaho mwene bakimanye ngwaba wantaragene na team pangwa buko bamuhire sentenshi icyakabiri numusya tatuire mu munonga wekerenga so abatebekanisa baruko batebekanisa kugira ngo ba comedian bitu abarazeyo abankunu na nabanda mu regions bakora kurungi je bari munonga sibura bari aka China Media bagambire bagigumeho baguma bagergaho bazari nkore media bari munonga abayarka China Media nabakunda kandi abendeze burungi amazina ne MC Masheko kandi mwe bari munonga kugumara ka China Media kandi mwe bari no kutufollowinga ari nkore media tube ari nkore media TV ero kubane bahereza amakuru kwetoro rihanga ryona mwe bari kutufollowinga mukutuyona Facebook Instagram YouTube na TikTok mwe bari kutufollowinga otherwise mugumeho mutakarga. Thank you so much DM Swaga omunya Wampara chukati Wampara ndio wa mwizi sabuka kandi mwizi nibankundira kimwe 99%. Se shayona ninza kugitaho ka Bugamba ushange no mani niyo constituency nojya unyoni ngaruko muga kansara cyane ubwa MP bwabo kali sibura bakubura ka China Media na no muheru ninkusima yo nimaza kusimiho we bare itafari ryo tuteriro we bare kuyamba abantu bona utakushorora icyo cyonga cyo ndikusimira kandi yo ninkushabira yongere kukura ubundi bito Western tukabona mu muntu wagiraho yatusa mu muntu umwe nabasa gukora ibintu bingi kandi ekindi ninde bo ile ka China Media hati no basa kwikaho ugiteho na ka China training center what it is coming oshomese nabantu nabandi bagire kibakwegamo takubito tugire kitwakwegamo then ndigambira beshongozokwe tinkarugante terire karango ntiro politics no manyi hata promotion ndimuje ibintu bya internet mwije tugaruke tubitereze YouTube tuzikore tubatambuze abantu namba yesu mu bakwe business namba yesu mu yanje 0 ina 22 mwenda 0 ninga 0 8 itane mirunde 3 shanje na mukaga mumpereze business tutambuze dirika China turiho turatambuze je Western tukagiteka map kuko kintu cya comedy cyo iwe gendo tujwekere kuko turi no tujwekera ukatujwekera Western kandi nkurana ka miliyonira watujwekera Western mwini we kuri azayo tujwekere bafani bito batugambirira ngo hariho ba comedian nabandi nabo bari yo mu Western itwentu zaguma ntukura Abitex twe promoter wenka nanye ndi promoter kandi bivuro nimbasa kubitegeka when next time ntuza kurumba Kampala jakubwe mukawachitegeka ntutegeke byivuro ry'amana munonga so ntuza kutegeka bivuro nito twenda nturugayo twekorere hati nka namwe nkarwa itonarebo so masinkarebo mwine byako ako kujya kari kabuzi no muntu muronje munonga yenda nabasa kugira ati Western nito tubone event konka shi wakozere DNA nuwogwe DM Swaga mnywano wanje I'm proud of him kana kuyahika yangara mamani no manya ko kore ikintu umuntu akakoreka ngo it is good azakihira mutuma no urawagaraka mamani bahe namba Yesu niwe ubasibure namba yanjye 0 9 kandi aho ntubantu no bano basakontera tukoro business marketing ngogamba mukama wiye nenga hotel ya manager wanje 0 itani na bibera na mwenda 00 ahasigara buri kimwe no bano kitunga. Thank you so much twabasibira munonga bambateka mu center batayibita ba Victoria University mbakumanyisa ngo rusomo rwo kwa munana application zatandikira no tumusanzu 8 na mukaga cyane mwenda ninga website www.view.ac.ug konkana bwentegwa musete aba Rab Motel kandi nesangwa hariya ahenyine kacika ogwaza cyamgoranyi wanoza kwika LDC abine cyo kurya ecyo kunywa bino buraro bine ekibayita coffee shop bine iba kweta buffet bino mwanya murungi guru smart abakozi betwire kandi bine customer care na nebinde birungi nka internet screen zo kurebera empira bine parking kwemarira na nakotegeza buri kotege erho parking wabe kwata toize kubasa kuba no yifuza bit kandi yo ayine iba kwetera kimwe batayibitu aba MTN ne gambira kimwe nguburu kasese wari n'ubuseso mukazana kwa kweta kokoko liko agati yasaye mwene sayibiri basa kuba no yimuka ugure voice bundles waheza kuzigura MTN za
twongera dakika 3 zo kwesa izoba ryona dakika zo nasa kuzireba nkanche konke dakika muno wasa kugitera mu network y'umuntu eriko ruga miliyoni igana umuntu akwediro mwene dakika 3 zo basa kwa nozo kwesa kurungi toyize kubasa kuba no yefuza finally basponsa tukabaheza yo konka kankambari Ankole Clays ni bakumanyisa kandi hati abo burungi bwabo bariyo bakombekire display ahari yarimo nana bagitarguto wareba amatafari ginjaga ruhu n'amategura naki umanye bataye bitu aba Ankole Clays nyumwazi of course tube turukuri ari 8 TV na 8 Hub of course ayibaye banyeserenka chief speaker na guest of honor nibinde bikugenda nkaho ebitugambire yo birungi ebikwisa mukame kitinisa ebyo byona mbirindire kimwaka cyane na media mbisa kubana byiza nene bice bitugambire yo bitakwisa mukame kitinisa mu bitusasire nito twabicwera nko mukazo kuyacyure kikamba kacinaga kuri arungi tabawanya nyamatera aramukanwa mukama batera umugisha and have a blessed day.